Entonces aquí hermano ni ginaquil sa limon na nakuan kwash kwash pal kachin ni ratin li qaqwa buin kami yakin tiempo kachin ni nalep kwash kwash pala kuin nagkush lang nakuan likro kapesh manukil pero abanan kami yakin tiempo kami yakin honal li atin lo kesh kwash pala kuin chirish li okeng sa li Santa Iglesia li qaqwa pechal nakanaw chi us naklichabil okeng sa li Santa Iglesia entonces li qaqwa no corrosot si awanan li okeng sa li Santa Iglesia moku anakwan moku cholto ta chikchan kirunak ni nak sakan tat okeng chichabil kwan ni geschen nak yakakbiru kin li take tatok na alitumin entonces di Dios corrosot si cholcho chi us pechal ya nakikakwa na korosot si naklaon ko okeng pero awanan rikinakpili kag angel di takabanu lao sa Santa Iglesia Dios akin korosot si moku kahte kiru indi centavo pechal entonces hokanap kwash solo akil kachina ini ven kachoril bal sa libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10 nas cheche hokain hokanak ut nak amomakchak chehunilesh lihung sa shlahetkil sa naak limayeh renak takwang klik aru tak angelang sa kochoch ut yalomakin anak kwang krikinain maik atanat tinte chakreli chosha uting echak chi nuntahenak le rosotisinkil chan ni makbal Dios George chevali Dios nakchek ele mayeh lit angelak sa likochoch George cheval nakli mayeh kakelao sa lirochoch entonces tiste chak lichochach ko chorosotisipe chal pero amanan naschek chik sa kung rakal sa la libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 12 dishlahetkil litakisi anit sakalah mina pablain pab likwan sa lisantilhu banakaan para kwan likyal tentonaktil Deuteronomio dishlahetkil litakisi arin cholchonasche aniah anit sakalah kaber capítulo 26 versículo 12 abichus rahlal oshipchia tekeli hunhun sa shlahetkil liru le rakwim re lah levita utlimak ashnash chukwa utre lihalane shtenimit likwankep sa ekyang hoebakwi lishmalkaan tekerhe renak naru tetsekang sa letenemit utak ohlak sholem utak yereli kakwale Dios la ish kuisi salikochoch lilok lah mayeh shink erhe lah levita li halaneb shtenemit utli makash nashchukwa utho ebakwilish malkaan shimpanu ho shakekwe inkashink et la chakrab chimukushach sa inchol li shakekwe entonces silao yokochish banukilaen lishlahetkil liruli kawim khejal yokosh ke balre li halash tenemit lah levita nakanaw chus naklane lah levita hanep lah tih lah levita nakshe tiech i chakre li choch nakshe isi chak Egipto li tenemit Israel si tiech i hun si choch re entonces nakanaw chana ne lah levita makushe ke telichoche ka hepki li tenemit Israel entonces las levitas shekana cho ahtih shpeneb ahtih shirule qaqwa Dios entonces lislahepkil reeb las levitas o sea las tih sacerdote salikashlan atin aneb sacerdote entonces las levitas limakash nashchukwa utalikhalash tenemit uteb lishmalkaan nakanaw chius nak reeb ain likyoko
li qabanu lishtoqbal re lishlajetkil liruli qawim. Entonces kishya nak makut kaketa li chakra si chokoch banu kila ini entonces la om kuchokotas ket bali chakra li tiochis lleva al qeli Dios utyokoch bi rustani kilru li qas li qisin chokoch raho karani awanan si chokoch banu kil chi anchal qachol. Entonces naqil San Lucas capítulo 11 versículo 42. A ver, Nasya. Arin sa chikli aklit ak testamento. Cholo Nasya li pakwa Jesús. Nakikulun chichebal lisyalal reeb la fariseo que anas kapakal una kimare bechal la fariseo la publicano liqakwa Jesús magushpasta shikain li shlajetkil liqakwa Jesús likishpatshik hanchik li gushtanan li rahok re li kastis in la o chocho gishye cherraeri jola in shishira. Entonces arin kwajun atin hualchinaus nascheli kakwa kabik likiche liki el tsumal reli kakwa Jesús kiche chihokain ra chare sa eben la esha fariseo na kemayeja li junjun sashlajetkil li iskir li ruda utlik akreru chi ichahil li natie awananinka nakirali Dios utinka nakepanu lishtikilal uskebal li junjun sashlajetkil abanan ashal kuichik tento shrabali Dios uchpanunkil litikilan rachare sa eben la esha fariseo linahulak cheruk ohlak sa lishnajeh ashal lo nak nakeshik sa lika linakchutuk kueri ut nahulak cheru nak tekeek local saeb libe. Entonces yo lleva rebla la fariseo ne que stoklis la jetkel pero anan mukuchiru te likakwa chimukusa templo likakwa nakanawa kichius nak lis templo likakwa sheshkecho junik ayak piani. Entonces Nakila ene San Mateo capítulo 9 versículo 13. Nasche hokain anak kili kakwa li kyoji atinak nasche sa liliru check eak biechol chistawal rulis jalal li atina inja li ashalok chiku haan li ushtanank ut makwa li mayehakshul la ining ka shinchal chisikbal li tikeb shol shinchal ban chisikbal lahmak renak te yoek shol te shalsh kaush shan li Jesús chocho yo chichebal ut kishkanab akbi li chakra bain nak tentosh banunkil li okeng isra alqib chikib alqib lao arin se uchoch o shoshrah an hasta chihokan akwi nak sheshpasre maus naru naklaot kato ikamatier rela César. Entonces claro que chele Jesús utumak chiku hunak litume sheshkuchire utli Jesús kishpats anah eli halambo ini rela César se chumen chune kiru kishele kakwa keomak rela César likiru rela César tial sali ak chakrap sali Nuevo Testamento na tiemanre nekesh pats akki andi lishlajetkil pero abanan
mukuhan tali kakwa chichoch pats ukrana, sino que han chikli akwabeh César. Haan li na pats ukre. Ha neblah kapak al li ni ke toho kre. Porque anak chuchis che bali kakwa yi. Nak check ek bi echol cha. Chistawal rulis chala li atinain, li ashalok chikulain cha. Li shrap alqib chiqibil qib. Toshik takisa li nakter chakra. Kabi chius nak aniah el li shlahet kili ruli li kamatieh li kakelao. Cholcho kische. Relish malkaan, relah levita. Reli halanch tenemit, renak teshekar teshkuak sa hunchi sa li rochoch la esh, sa li tenemit Israel cha. Anak kina ulak chakchiru kakwa. Cholcho chius. Barak banan. Wan nakakikip chikodek. Nak mukurreta chilish malkaan nakake, mukurreta chili makash na shukwa nakake, mukurreta kichili li lahlevita que han li sacerdote na chimana se kashlangatin mukurreta chikaan nakake. Peja. Ating kwas kwitsin. Ma pap likwatin li chokin chichebal, pap likwan sa li santilgua ini. Sik libro, capítulo, versículo, yokin chichep ala que mukuya yokin ta chishkaushlankil li atina ining a. Choch us yokin shkanamankil sa lihona la Juan. Utakwi laki. Pantio shakwi ni kina nakakekwi la hona la ting hermano. Nangkanap sa la chola in. Tatsol chirakali atin lishin ke. Tasik li libro. Versículos. Takbilah kiru kinaku. Dios aqui ni kinakwil. Nakakeli honal. Dios ta shak chikana kagin. Uchi osop tasin kakwe. Dios aqui.